Bulan 2 Saiba Tolu FM, enapan 2 raki-raki. Bula FM namban 2 Inosor. Go etabo ke boto kola sa Bula FM nga. Bula FM namban 2 Korbu. Bula FM namban 2 Sawa. Bula FM namban 2 Latoka. Bula. Namban 2 Bula FM memba. Bula FM namban 2 NSR in Singapore. Untuk tali tak ada warung yang Bula FM lo toka. Du ali akar warung Bula FM namban 2 NSR. Bula FM namban 2 NSR. Ni sambula sekongo na bakaleleka ni nonde tukutuku. Samai bakadawara na kambani ni bibu kayaki na Fiji Airways na bibu ngangai hena kena bakadadhani ndo na kena wangabuka hena ngauna roki na hena rara ni wangabuka meserene he Australia hena bula rua sauti. Akana keni bakalesilesi liu Stefan Pikla ni samai bakavina kataki na wangabuka ngo kasabi ngarabi talitiko. Wakareta ko Pikla ni bibu ngangai boendo na kena pailate hela sika ni aseng ni ndondonu mea dhaka ni singoya karato sa reda tiko na bitiki neso na kena sangai me kako ni bakarua taki na lenga kameyado. Tukuno Pikla ni same dhaba na bibu ngangai ya erato na senga ni tauretiko wa mamanda me baka ni setiko na bitiki neso kandondonu me na bakandi taki hena kena tango maki na non rambula na leni bonua. Isamai baka dhambo sitiko na korturanga ni liu bebu keni nonda biba ni bolbola ni mata mai bunuatani. Erau na liu takatiko na buli singa waongo filimoni kau ki o yowane ni bolurua. Tukuno litia mawi ni bakalesilesi mena ministeri kangaraba na beka e bunuatani ni ngauna bimbi bebi tiongo. Ano nonda baka na matea ni kena bendingi lebu karasa ngole meongo ne bakalesilesi mena nonda biba ni bolbola ni mata. Merami bibu sakitaka na kena baka binakataki na bitubutubu eso yana lebeta dake na nonda bingarabi. Era na bibu sakitaka tiko na kena toriba keni tubutubu esa koto membelata na runondul tinkawa kena baka rautaki na mbuasi yang ACP yana mbaki bou. Balikin na bale ni bibu akarataki berna baka dhalai baka lawendo na tangani misinga rosa ngabulu yana nona buli taka baka lawa na tabako sena nona buli taki timbi. Ana ruku ni lawa na Tobacco Control Regulation e bakarota me na totongi taki o koe boroka na lawa ni boli taki tabako. Tukuna ni keni bakalesilesi aminiasi tabui ni asenga ni saumarawa na noni totongi na tangani ongo katiko na ndono landola kasenga talangani rereya ni kena mate bilawai. Koni sabakaroti na baka edoroti na dhaka ongo muni munduka. Kinangito toka na baka nui wanando ni bigwata ulidi ni mata timi ni Flying Fijians John Mickey ena kena rawa ni baka rotaki endo na timi kokoa na buku ni nana maki kina bingito iso na bulo chune. Erato na sota tiko na dhorbo leo ni timi kena timi ni Itali ena sota ni bala taki banua benga rabu kena timi ni Samoa ki Tonga ni mbera ningito kena timi ni Atukuka ena kena bala taki sio di na timi ena baka ndite kwa kina sota ni burabura ena mbaki meongo. E kaya maki ni rato ngandreba me rato nanganga na vingi to kaya rato baka itabi te kirto kina ya enando toka na sota mbimbi na sota kena mata timi ni Atukuka. Mai dhabe kiri na baka leleka ni nonde tukutuku ni baka vengu vinaka. Na Bula FM raki tali taki. Gonga elambasa Bula FM namban 2 NSR. Ando tali tak na warung yang Bula FM namban 2 NSR su. Au vai tuku raki au nreba tuku ni stima au ndau tali tak na warung yang Bula. Tolo bina Fiji Bula FM namban 2 esenga toka. Bula bina era roga Bula FM namban 2 tikola. Bula FM namban 2 NSR.